Cebongan salah jengipun kula aturaken diberiga terima tamu. Kula aturaken diberiga Cak Supri Rambeun, Cak Man Jiarto juga datangnya dari Rambeun, Cak Mat Tosen Rambeun, Pak Samsul, Bapak Rendi Rambeun, Sahim Sul Rambeun, Bapak Argan, Cak Sustohan, Adik Supari Rambeun, Positif Rebu Manis, Bapak Rubiani, Eman Rohmawati Analuko, Tono Sulatin Minggu Kliwon nanggap pengajian, Cak Emaris beserta Suyit Arita Naluko, Sahem Pak Bayu Rambeun, bergabung bintang tamu datangnya dari Panditan Jumari Sri mulai. Oh, cok boleh jauh Sundap pulang nipu iya Bantaran, Pak Aini Resongo, Pak Soleh Cempoko, bagaimana Sukoyogi, Sulis Sarip Pengairan Tokang Sarang datangnya dari Gunung Tugel, Tiroso A Gunung Tugel, Tisut Parman Wono Asri, Cak Rasman AL. Wis, terima tamu saya gabung bintang tamu datang awal mulai tadi jam 11. Among gabut Sarbejena lakar katonon le marana pe mak tolatona sumajena lakar katemon kang mas marana pe pangestona mak pangestona adore ya dore bon naik penang tutak teki ngoan bedus bebena pere kareman seta tetie kare tudus ojak na oreng ojak na oreng Suyono Pito Rambeun kasih sambur. Kalau ada samburnya Cak Supi tak mandi bukan tak mandi tak mangsa. Nasik pote duma rasa ber. Monggo Cak Supi Wono Asri masa nangka duma bedena masa nangka bedena dan sekaligus Kang Tosari Marlap Wono Asri kasih sambur. Monggo kelampina duma cek potena kancing celang sabe dedena kancing celang sabe dedena coba saya dan jaga bereen cabok tompok baik nggak tombun sereh.
Ayo diatur dok bunga. Janji nanti kacek mestena. Coba nyorotan. Korang malam semajena. Jenje korang malam mak semajena. Oh, sik tunggu, penumpangnya masih ada. Bo Supi. Ae. Gending maturang hereng lagi panatan ulang monare nale maapon malam duta kerale selaku pole monate na kang Samsul ampon la seneng duta kera seragu pole cilulut Kialis mana dua sali kiara napuna panjit maitanian terus dari senena telah lelaki kara iya le iya badannya kanak benian Terak pacar demak kote temor kalen angka monyet tabuan iya ajar kak sukang tika lencak temor roda remem mane mana mak beni juduan amina amin pak serepenang metek serele duka madeje atina umi wartini rasa epat terus remecah nyari pole tak kok tak pada Budak tak tebon bentika saria diema boleh pada cekeronga lantaran boleh setah penjara tu kakang torong akhir masalah ate bunga pak bendana dika teroo diabentikan landaan benarena tak ide tedung bentang nyaman ngata tak kuat rasana bula etina tak kuat tu pun sarinya mau ketika enggak kelabena janji-janjina lantaran ku tak bisa tanpa penjara lepat laku moga esarinya aura akan dikah maesarinya
Du kakak sanonto bede di mon abid bule tatemo benetika saria edema bule panece kerongan bule ngarep di kamarku tak lupa. Du angin tolong akhirnya masalah ate bingung benar tak odik bener kasar odik se kasarangan tika teti pikiran tak ngide kedung bener tak nyaman ngakak tak kuat rasanya bula etina kerong ampun tade tambena mau ketika enggak kelaban janji-janjina tika ngocak tak bekal tak penjara. Batur sepaduhun atas penghormatan bagian terima tamu Cak Supri, Manjarto, Matosen, Cak Samsul, Sahem, Bapak Sul, Bapak Argan, Sustohan, Anik Supari, Rebu Legi di bulan Rasul, Bapak Rubiani, Cak Man, Romawati, Naluko, Tono Suliatin, Minggu Kliwon di bulan Rasul, Cak Emaris, Suyedarita, Sahem Bayu, sesarengan bintang-bintang tamu diantaranya Kang Nibuya, Pak Aini, Pak Soleh, Suli Sarip, Tiroso Ati, Sun Parman, Rasmanael, Wono Asri, Cak Supi, sesarengan Tosari, Marlam, Wono Asri, yang mana telah sudah ditampil di pagelaran matur sambanun. Jajang Arifin Suki Luis Jawa Drawi cabut Jempoko Budi Putra monggo Ropik Yuli monggo Cai Pongan Abung Yasin
Pak Sutati Dani Warno Bapak dia saking janjangan sumonggo ayo jaipongan ayo kayak ono ngojek dhisik mari ngono modune enak ojek ojek ada yang ngojek ada Ojek kak. Ojek. Kok mau ojek kak? Di mah. Abu buah kok cak. Terkarambaan kok berempet cak. Di babak rambaan 200. Mak larang. Boleh muda lah bensin larang jadi ya. Telok seket lah kak. Kayak nyetir dibi kok ya. Nyetir dibi. Apa iya joreng larangan? Yuk, cul. Iya lah. Lah jah Odi lah. Odi. Oh iya lah. Kita kontak lah. Ala koning pengki rembung. Bapak ojek semestinya nyari penumpang rati keberapuan mentak mikir ada masalah ongkosan siang bener malam ala koning pengkir embung Bapak ojek semestinya nyari penumpang rati keberapuan mana tak mikir ada masalah ongkosan Ate seneng rasana tak karuan jalan santai ben bulan sambil mong omongan ya bitopian ya gol senggolan ate dah seneng kabai rayuan mana lako tika kotu bangas tete langate cek norote nafsu nasetan di kota maste kotu enga tika panan di bela sepikir benetika kembangi hati yang mengerikan kembangi hati ison etiani ison welasi kembangi hati yang mengerikan kembangi hati ison welasi ison abadi masih ake kembali taman tapi mau ngasih cip riko pilihan macam kembali dunia kembali sing ono hangkoyo riko arong gandarte mongeriko sing lono dungyale arong gandarte mongeriko sing lono dungyale
kakak saumur bulan tapi saat maka bulan tak lupa di kakak dan api dengan perantauan ada kirim masalah mau ketika tak sayang totor kisih terus terang serti kade bulan dari dikasih kepingin serang ate karep sebenarnya lebih tidak gentong atur sebanun atas penghormatan diberikan Bapak Bunga sesarengan Bung Saleh Jinggrung Cak Caryono Asbarai Jinggrung Jauri Bapak Tina datangnya dari Songo Cak Supri ada Songo Sulin Penny Ion Putra sesarengan Cak Bang Kalijili Ali Marsudi iya Pak Suyen Temburan sesarengan Bung Yasin Pak Sudati Cak Diwarto Bapak Dia Ladi Putra Menyono Bapak Rijal Wang Mawang Rendi Putra iya sudah tampil di pagelaran Sugi Luis Bapak Patrawi sesarengan Cak Dulasi Jenggrong Cak Buhori M Suli Sahabat Pak Purholek Misto Putra Cak Sedemo Tigasan Gulon dan kawan-kawannya monggo gendingin apa senyaman nyamanan bi malam lamunan oh iya ayo dok Bunga masuk di bawah umur wis sapolo salah aja
Ring batak ketan campur sawi sampai kering mulia isun pikiri gedang rojo sakjoro dipangan jodot timbyang urung aloyo isun pedot Godhong sawi enake urutan klopo ati iki kaya mung kanggo riko gedang raja sacorong diparedeli dong sing percaya badan dodo iki Watu aki arane pasir waktu gembyang koyo kelangan pikir saben dino aku ira mikir koyo kelangan pikir kowe kelopo arane kelugu disikari diporo dadi pitu saben dina isun sing bisa turu dengan riko ngomong sing kewetu aring-aring bakal gedang campur sawi sampai kering ulio isun pikiri gedang rojo sakjodo diperedeli dodoi godhong sawi enake urutan klopo ati iki kaya mung kanggo riko gedang raja sacorong diparedeli dong sing percaya badan dodo iki mriki tak kandhani waya bengi kowe saja bingungi apa tenan kowe duwe janji anak bojo ora tau diopeni le pada dikace saberengan sing kok naon oreng ngisel taburuan malam minggu sing kok agonjengan marno lisut wa dua sakajaan napa bener tika tak selewengan iya le ya malam minggu tika aku cengan kotu enak tika ponan diberle ya se gonceng betika labina biru le pada dikace saberengan sing kok tau mondeng nisel taburuan pancen bener sing kok agonjengan aglabi bote kang bakri ida atur sembah nuwun terima kasih penghormatan kepada Mas Heri Bung Selamat datangnya dari Ono Asri Cak Dul Sakur Osen Zuhid sesarengan Kang Bagrida Pakel Abah Gusolikin Bodak positif kedua-duanya calon kemis legi di bulan Rasul nanggap tayub rong bengi telung dino ayo ono wayangi barang Pak Sutri Pakel Tresnoga Pakel Cak Mudrika Naluko Misnam Nopan Sombo Cak Misnatun ini yang punya Indomaret Alfamaret keliling datangnya dari Togu Cak Sunang kalian Sanur Putra di grup Bung Wahid Bung Aziz Cak Sumarlis beserta kawan-kawannya matur sembah nuwun terima kasih.
rejekine tambang lumpuh owe 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 kapan bisa kelaksan ison gandeng riko umpama wis keturutan mandiane yo kari lego riko hansana sayang liyane sing ono riko hang dadi lamunan mandiane yo welaso iso niki sedeng temenan rasane koyo sing seratan sun angen-angen ya sampe lendam iso nipeni iso niki sedeng temenan rasane koyo sing seratan sun angen-angen ya sampe lendam iso nipeni Atur sebanun atas penghormatan Gelora Rambeen pembahasan pribadi Leng Putra Cak Mulyanti Parendi Tuki Pak Intan sesarengan Cak Idam Samad Pak Roib Pendika asal Probolinggo pindah tempat di Jatisari Minggu Baik sesarengan Irfan Putra Sampurno Putra Cak Sarip Karsari Putra Bung Sandi Cak Hoirun Cak Abdurrahman beserta nyonya Cak Nuresa Cak Marto Siati Bakso Tempuran juga positif calon minggu lagi Rebu lagi iya Pak Winda beserta nyonya Pak Denny beserta nyonya Dosen Pak Susi sudah tampil di pagelaran. Pak Nawel sering geser Pak Sri. Andi geser. Nah. Garwa Purwa Garwa Purwa Prajan
kudu eling 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 kita kudu eling eling marang yang maha kuasa eling eling kita tansah kudu eling Bapak Ibu lan keluarga kudu eling eling negarane kudu eling kabudayane luhuring kabudayaan junjung dasare bangsane eling eling kudu eling bebasan wayaren kita tansah kudu eling Sik. Menang sih. Ah. senadyan setan kental Bakat Pak Bayu Brontoseno. Beto ing kebun pusing sama ingsun nyirep geni wis sambarka baper harkane kanca saben ules sing netra linambaran sekawelasan ingkang paring kamulyan sang yang tiba ngirang siwanggo kalbu samudra bebotaning laku tumujud dhateng Gusti sato pamor bodo mati manunggaling kaula Gusti kretekati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti
putra bebutaning laku tumuju dhateng Gusti sada pamor bodo mati manunggaling ingsun tumuju dhateng Gusti sada pamor bodo mati manunggaling kawula Gusti kretek ati bakal dumati mukti rati mukti ingsun tanpa piranti sumebyar ing sukma madu sarin perwita maneka warna prada bangun praja sampurna sekala tidak meksa kala pendunya tasirna tiasing ra semardika mugi aden sedya kusaka kali masada yakti dadi mustika sajroning jibaraga beja mulya waskita didaya pangalaksana biar manjing sika sitra ampo sepo butuh tan kena iso panelu kakak bunga sumringa datar ing waya-waya sepo butuh tan kena iso panelu kakak bunga sumringa datar ing waya-waya satriya tata sembodo wirotama katon waskita satriya tata sembodo wirotama sewu kartika ketaman bayu sebo Gendengah tetere sopana je alosa bajelena tika cek sapana sade jepade tero kenalan bami semaka cek manesa sungut ngajelek cek pantesa pajelena tika cek sapana sade jepade seneng atena ate seneng dak tikarek lampi pote beri katemon sanoto karong pole siang ben malam dikasih pikirin sanoto tiga gentong anate hati senang dak tikarek lampi pote beri katemon sanoto karong pole siang malam dikasih pikirin sanoto tiga gentongan ate Atur sepadun miarsa Pak email brolo dadinggo Naruto nih Karti Rizky Putra Arif BJ putra dari Kang Asmadi Sumberkari positif calon Rebu Lebun nih bulan Asol pindah tempat di rumahnya Bapak Tosi Sumberkari satu terong merupakan beli keempat
Nah, Cak Junha beserta Bung Toah Lihan Sumberkari. Sesarengan tidak ketinggalan Pak Kampung Muhammad Brolo. Iya. Andi Supir, Pak Nawesri, Ion Karin, Miarso Email, Cak Agwi Mas Joni, Cak Wanto, Bapak Reva, Pak Rais, Ono Asri, beserta kawan-kawannya Cak Nurasid, Haryono Putra Kemamang, Ngasim Anita Banjarimbo, Lumbang Pasuruan. Sudi tampil di pagelaran matur suwun. Sentimin kayaknya. Bagus yang tahu. Kidung tresno yen sinawang kepyaring kahanan bisa anut bungane angenan lintang ing tawang katyone tramo padange bulan gambarne semu sumilire angin gowo tresno jenengmu kang katut kagowo koyonge yen nandang loro asmara jroning nula manggambar anom puspita jatra sakup sesanding marang sliramu wong bagus memani jantungku kawitan sinawange pasuryan tansah ginambaring samune katonenda salah-selakane karang ratu bawane Dukang mas tan kendhatku ngalembono batin jroning dasa kidung tresno yen sinawang kepyaring kahanan bisa anut bungane angenan lintang ing tawang katyone tramo padange bulan gambarne semu sumilire
saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat tuku. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itu cintaku yang takkan mungkin ku bagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Dan hanya untuk kamu aku bersolek, hanya untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua ini hanyalah milikmu. Kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku. Kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku. Anak bule tuli tedu hampon malam tiga jenah ngesa. Satria Madura. Atur sebanun Kang Nomo Putra Dede Maluna Awanur Api Hamid Arifin Begilismo Jawa Vira sesarengan Bapak Kampung Tirso Positif Rebu Begi ya Jumadil Awal yang mana telah sudah tampil di pagelaran sesarengan Bung Said Berangga beserta kawan-kawannya. Biasa karena maghrib yuk sing penting enak nyaman dihitung nduk sus dihitung penumpangnya nduk. Waduh gede Le apa Cak? Bekake mi Iya Cak. mak lemes bola kita ngangkat Kok ngite kok todus Cak? iya sontek tinggi mi Iya ya
Kok beda-beda kakek beda atas ya. Ke bemar sakit ron jenaki. Kok tak kelar ngom kaki jak kakek ning atas ya. Iya. Lawan jajak aja. Dari mana dumantir manesa. Iya. Erojek mantir celoan. Terus dia apa mi? Monetina kak sugeng mantir nangisa. Iya. Mone ajek pak mis kali mantir noroa. Ecang kocang le. Mak kopirena sae kocang kami rekopong cek sang abos sang kang marlap tika mona hatena adut samangken tika deka Apollo Ekoro aka Abdullah putra semangkana ngalak minyak dupa epelan cokro tika jatina bilenga rasa tak kelar jaminaan mak seret deker daunnya jete patiit jadinaan umi monoreng niser adeki mon bate buntu gelangse pas laju tak teroka singalara sepoteka mas tantona foto terus seetina tiga rasa emang coba mate tiga salah seton cek teron naumi aro cekeran duh saking dete rontona kampung cek teron naring rambeet ngajak keburu saking detek preina lako terobuleka iya kenapa onda mele eseta tertada bensina terus terobule senoro atika deki noro deki karene ser buleta ko etina oleh rokok mi ya tak oleh nyulet saking kakompor oleh norok mi ya oleh nginep saking tedung edepon atur sebanun terima kasih atas penghormatan Kibriko Marlap Bapak Kepit ya datangnya dari melamar sudah semua terima kasih istirahat dulu makan dulu terima kasih sampai jumpa kembali besok.